Dobar dan, ovo je AI generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas pravimo jedan mali mozaik, malo institucije i poverenje, malo vreme i putevi, malo infrastruktura, pa onda svet, ali sve nekako povezano istom temom, koliko sistem stvarno radi kad zatreba. Ćao svima, ja sam Milica. Krećemo iz Slovenije, gde se otvara baš nezgodno pitanje šta se dešava kada institucija koja treba da bude nezavisna počne da deluje. Pa, politički. U fokusu je mandat Roberta Šumija, bivšeg predsjednika Komisije za sprečavanje korupcije, i priča o mogućoj zameni Katarine Bervar-Sternad. U tekstu se provlači sumnja u sukob interesa, pominje se povezanost sa klubom slovenskih preduzetnika i dodatno se problematizuje to što su najavljena dva politička skupa na kojima bi predstavnik jednog nezavisnog organa, realno, trebalo da bude veoma oprezan. Poenta, kad komisija donosi odluke koje javnost čita kao politizaciju, onda institucija rizikuje da postane alat umjesto kontrolora. I kad smo već kod poverenja u javni prostor, opet Slovenija, ali kroz medije. Analizira se intervju predsjednice Nataše Pirc-Musar pred izbore. Pohvale idu na račun voditeljke i formata, ali kritika je da su pitanja ostala u starim okvirima, ista priča o imenovanjima, ambasadorima, ono što već vrtimo godinama. Predsjednica navodno odgovara precizno, poziva na odgovornost i dijalog, ali utisak je da emisija nije zakucala jasnu poruku biračima. I to je zanimljivo, nekad nije problem šta je rečeno, nego šta je propušteno da se pita i kakav osjećaj ostane posle razgovora. A kad pređemo sa reči na struju i vodu, opet Slovenija, ali mnogo opipljivije. U Halozima su se sastali gradonačelnici sa rukovodstvom Elektra Maribor. Razlog, božićni prekid struje koji je, između ostalog, ostavio dobar deo ljudi i bez vode. Elektro kaže da su štete sanirane i da su ulaganja povećana. Ove godine ukupno planiraju ulaganja u desetinama miliona evra širom opština, a za Haloze oko 4 miliona. Slede dodatni sastanci sa civilnom zaštitom i komunalnim službama. Zvuči kao klasična lekcija. Mreža je stabilnost, a stabilnost je svakodnevica, dok je ne izgubiš. I sad prirodno prelazimo na vreme i puteve, jer kad stisne sneg ili kiša, sistem se testira odmah. U Severnoj Makedoniji, na pravcu Tetovo-Popova-Šapka, uvedene su zabrane za kamione i autobuse, a ostali moraju sa zimskim pneumaticima. Zabrana za teretna vozila je uvedena i na još nekim pravcima, poput Mavrovo-Debar i Gostivar-Kičevo preko prevoja Straža. Poruka vozačima je standardna, ali u praksi uvek bitna, uslovi se menjaju iz minuta u minut, i ovo su dani kad se ne ide na sreću. I nije samo Popova Šapka. Šire gledano, sneg, odroni i saobraćajne nezgode blokirali su više puteva u Severnoj Makedoniji. Na autoputu Kičevo-Gostivar bilo je ograničenja za teška teretna vozila, a na putu Skoplje-Veles, pre prvog tunela, saobraćaj ide jednom trakom zbog odrona. Automoto Savez preporučuje maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i poštovanje signalizacije. I da, zimska oprema je obavezna do sredine marta, što zvuči kao formalnost dok ne vidiš prvi kamion koji stane popreko na usponu. Slična priča i u Hrvatskoj. Kolovozi mokri i klizavi, a zimski uslovi su u Gorskom Kotaru, Lici i delovima severozapada. Za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama nema slobodnih pravaca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri i nazad. Važne deonice su otvorene, ali vetar i odroni prave dodatne probleme, a neke katamaranske linije su u prekidu. Ovo je ono kad putovanje postane planiranje, nije samo koliko treba, nego da li uopšte može. Vraćamo se u Severnu Makedoniju, ali sad na temu koja je dugoročna – otpad. Regionalni centar Osino dobio je novu mehanizaciju vrednu 1,1 milion evra, donaciju Evropske banke za obnovu i razvoj. Ideja je da se poveća kapacitet deponije i uvedu moderni standardi. Ali to je tek prva etapa. Planiraju se investicije od oko 14 miliona evra za rehabilitaciju i proširenje, nove ćelije, sistem za otpadne tečnosti i biogas i zatvaranje postojeće deponije. Sve to zvuči tehnički, ali prevod je jednostavan, manje divljih deponija, manje smrada, manje zagađenja i normalniji život u regionu. A kad pričamo o normalnom životu, često se svodi na nešto osnovno – hrana i proizvodnja. U Severnoj Makedoniji se otvara pitanje sve veće zavisnosti od uvoza hrane, na meniju meso iz Brazila, sir iz Nemačke, pasulj iz Kirgistana i poruka autora je da je to simptom slabljenja domaće poljoprivrede.
Tekst poziva na jačanje koncepta suvereniteta hrane, više lokalne proizvodnje, zaštita tradicionalnih kultura i otpor prema prevelikoj zavisnosti od centralizovanih snabdevača i genetski modifikovanog semena. Nije to samo romantika domaće je domaće, nego i pitanje sigurnosti u krizama. I onda, logično, dolazimo do para. Koliko država stvarno ulaže u poljoprivredu? U Severnoj Makedoniji se prepliću dve tvrdnje. Opozicija kaže da vlast smanjuje subvencije za oko 40 miliona evra, a vlast tvrdi da nema smanjenja i da se godišnje vrti oko 100 miliona. Provera pokazuje da su iznosi varirali, otprilike između 100 i 140 miliona evra, zavisno od godine, uz napomenu da su najveći planirani iznosi bili u poslednje 2 godine. Bitno je i to da većinu čine direktna plaćanja i da su promenjeni kriterijumi prijave. Prevod nije samo koliko, nego i kome i pod kojim uslovima. Sad jedan skok do Bosne i Hercegovine, onako prizemno, voda u Sarajevu. Vodovod i kanalizacija najavljuju radove na održavanju mreže, pa su mogući prekidi vodosnabdevanja u više ulica, ukupno 23. Normalizacija se očekuje posle podne, po završetku radova. Ovo su one vesti koje nisu velika politika, ali kad nema vode, sve staje. I realno, ljudi najviše pamte sistem po tome da li radi kad im treba. A kad već pričamo o sistemu, jedna tema iz Hrvatske je baš o granicama slobode izražavanja i simbolima. Tekst razmatra da Evropski sud za ljudska prava ne ide ka opštoj zabrani komunističkih simbola poput crvene petokrake, srpa i čekića ili pozdrava, smrt fašizmu, sloboda narodu, već gleda kontekst. Drugim rečima, nije isto istorijski simbol, antifašistička poruka ili veličanje totalitarizma. Pominje se i politička epizoda oko zahteva da se napusti sabor uz takozvani Lex Dabre, uz ocenu da je to više politička taktika nego principijelni čin. Tema je klizava, ali poruka je jasna. Prava i slobode postoje, ali imaju granice kad se prelazi u propagandu mržnje ili slavljenje represije. Malo lakša, skoro bizarna priča, iz Mađarske, ali zapravo iz Sjedinjenih Država. Jedna porodica, Kumins, postala je poznata po neverovatnom rođendanskom čudu. 5 braće i sestara rođeno je istog datuma, 20. februara, ali u različitim godinama. Statističari kažu da je verovatnoća takvog niza oko 1:17 milijardi. Nije genetika, nije planiranje, samo čista slučajnost. A porodica naravno slavi zajedno, ali uz više torti i pokušaj da svako ipak dobije svoj trenutak. Nekad i ovakve vesti dobro dođu da nas podsete da svet nije samo kriza i konflikt. Ali svet jeste i sajber i politika moći, pa idemo na jednu ozbiljniju temu koja dolazi preko rumunskih izvora. Navodi se da je mreža italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova bila pogođena kibernetičkim napadom i da su hakeri, za koje se tvrdi da su kineski, navodno ukrali listu od oko 5000 agenata DIGOS-a sa profesionalnim profilima i sedištima operativnih timova. Sve se dešava u trenutku osetljivih odnosa i saradnje Italije i Kine u oblastima pravosuđa i borbe protiv kriminala. Prema navodima, Rim je nakon incidenta suspendovao zajedničke operacije i patrolne aktivnosti. Ako je ovo tačno, to je udarac ne samo na bezbednost ljudi, nego i na poverenje između država. Sad, jedna kratka istorijska razglednica iz Grčke, rubrika pre 90 godina. Spominju se parlamentarni izbori u Japanu, gde se već tada osjećala napetost u Dalekom istoku i političke igre oko poverenja vladi. Drugi deo vesti je iz Varšave, dolazak generala Geringa sa suprugom na lovačku ekskurziju. Zvuči kao crno-bela fotografija iz arhive, ali podsjetnik je baš brutalan. Neke političke senke i obrasci napetosti u međunarodnim odnosima ponavljaju se, samo u novoj scenografiji. Kad smo već u međunarodnim odnosima, opet Grčka prenosi temu iz Azije. Japanska političarka Sanae Takači optužila je Kinu da želi da menja status quo silom u istočnom i južnom kineskom moru. Naglašava se da Japan želi stabilne odnose i dijalog, ali istovremeno govori o jačanju odbrane, revizija ključnih dokumenata, rast vojnih rashoda, moguća promjena politike oko izvoza oružja, jačanje odbrambene industrije i energetska bezbednost, uključujući povratak nuklearnih elektrana. U prevodu, region se naoružava retorikom, a to obično znači da se naoružava i budžetima. Još jedna važna evropska tema, preko Grčke, Christine Lagarde pokušava da stavi tačku na spekulacije da će ranije otići sa čela Evropske centralne banke. Mediji su nagađali o odlasku pre isteka mandata, ali ona poručuje da ostaje fokusirana na posao i stabilnost. U pozadini se naravno pominju političke kalkulacije, ko bi imao uticaj na izbor naslednika.
Ovo možda zvuči udaljeno, ali kamate i stabilnost valute na kraju uvek dođu do naših računa, kredita i cena u prodavnici. A evo i jedne vesti iz Hrvatske koje se tiče Bliskog istoka. Hamas bira novog privremenog vođu. Glasanje se odvija u Gazi, na zapadnoj obali i među članovima u dijaspori. Mandat je jednogodišnji, ali posljedice mogu da budu dugoročne, posebno zbog pregovora o upravljanju Gazom i obnovi. U tekstu se pominje rivalstvo unutar pokreta između stare garde i snaga iz Gaze. Kad se unutar organizacije menja balans, menja se i način na koji pregovara sa spoljnim svetom. Iz Bosne i Hercegovine stiže i međunarodna vest koja je još u domenu navoda. Prema jednom uglednom američkom mediju, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump navodno je odobrio moguć napad na Iran. Pominje se ideja ograničenog vojnog udara kao političkog signala, bez šireg rata, ali bez zvaničnog obrazloženja. U regionu se beleže pojačane diplomatske i vojne aktivnosti. Ovo je ona vrsta vesti gdje je najvažnije pratiti potvrde i reakcije, jer posljedice, ako do eskalacije dođe, preliju se i na cene energenata i globalnu bezbednost. Još jedan kratki povratak u svetske rubrike, ali ovog puta više društveno-politički trač koji je postao vest. U Boliviji se ponovo pojavio Evo Morales posle 7 nedelja odsustva. Kaže da je imao čikungunju i da su komplikacije otežale kretanje. Odbacuje glasine da je napustio zemlju i poručuje da ostaje uprkos pretnjama hapšenjem. Nekad i zdravlje postane politička tema, posebno kad se odsustvo u javnosti pretvori u lavinu teorija. Da ubacimo jednu kulturnu stanicu, opet iz Slovenije, objavljen je prevod monumentalnog grafičkog romana Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth. Recenzija podsjeća da je ovo delo još u 2000. godine smatrano jednim od najuticajnijih i najinovativnijih stripovskih ostvarenja, baš ono koje je pomoglo da se strip ozbiljno posmatra kao umetnost. Priča prati Jimmyje u Čikagu i njegov odnos sa ocem, uz paralelnu liniju iz kraja 19. veka. Vizuelno je precizno, kadrovi su kao arhitektura, a tempo se vodi skoro matematički. Posle svih ovih vesti o sistemima, lepo je podsjetiti se da i umetnost zna da objasni porodične i društvene pukotine bolje od bilo kog komentara. Za kraj, 2 kratke, ali slikovite tačke. Prva je iz Bugarske. Francuska prolazi kroz istorijski period padavina, sa više od 35 uzastopnih dana kiše u mnogim regionima. Upozorenja su aktivna, a oluja Nils donela je narandžasti nivo uzbune u više departmana. Atlantik šalje jednu oluju za drugom i to je već ozbiljna priča za poplave, infrastrukturu i poljoprivredu. Druga je iz Hrvatske, ali vodi nas na Floridu. Aerodrom u Palm Beachu bi mogao da bude preimenovan po Donaldu Trumpu. Republikanci su odobrili, demokrate negoduju, uz primedbu da lokalno stanovništvo nije dovoljno uključeno. Guverner još nije rekao da li će potpisati. Od kiše do politike imena, svet nam baš ne dozvoljava da se smorimo na isti način svaki dan. I da zaključimo, danas smo sklopili mozaiku od institucija i poverenja u Sloveniji, preko snega i puteva u Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj, do otpada, hrane i subvencija, pa zatim sajber napada i globalnih tenzija. Zajednička nit je jednostavna, da li sistemi, bilo da su politički, infrastrukturni ili bezbednosni, stvarno izdrže kad pritisne. Hvala što ste slušali Balkanski mozaik, ja sam Lazar. A ja sam Milica. Čuvajte se na putu ako vozite, proverite informacije ako imate radove u ulici i vidimo se u sljedećoj epizodi sa novim vestima iz komšiluka.